Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mangabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, okay, usho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje izolo esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphutha izindaba ongenza njengamanje. Ke ngabe ucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi ku-MK-ke laphana-ke usebhutshuzeke iy'nkinga-ke laphana-ke ezingaziwa-ke ziphakathi laphana-ke kumkhonto wesizwe-ke. Lo mlisa lona-ke siyamazi wayekhankasela kakhulu-ke i-MK-ke ngenkathi-ke isakhankasa-ke laphana-ke ubaba uKhomo-ke, kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi-ke wezwa ngami kuphela into nje dlala ividiyo yakhe-ke lo mlisa lo uzwele ukuthi-ke uthini-ke, yiphi-ke lezi nkinga lezi azibhutshuzayo uzwe. Ngicela lapha usizuleke le video leyo, ungene ema-comment section fushe uvo lwakho-ke ngalo-ke lolu daba uthena-ke ucabangani-ke masicinze nebhathini nje o-subscribe nje, akubiza imali, kumahhala nje, kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke siloke siyifaka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ungakwenza njengamanje ukuthi ungakucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke, nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Leadership kuyenzeka ukuthi uma umholi uvele ule endaweni zomntakabani akubeke vele but abaholi abasuke badabuka endaweni zasemakhaya ukuze abantu ezizalwa nabo nabendaweni la siqhamuka kuzona bezobona ukuthi no we coming from the rural areas, asibona abasemagoli koThekwini, asibona abasemadolobheni, sabasemakhaya. So manje ipolitiki evuthiwe sikhuluma sifunda ngalento koGoli silanda khona emakhaya la sizalwa khona kusekhaya namhlanje. Ngifuna ukukhuluma comrade ngodaba lolu. Hayi yabona impela sonto enkulu kakhulu impela sonto la kulana kuqhude maningi izindala zombili ngaphansi kwe-MK Youth League. Kunamaqhude awu-2, kune-faction ke laphana kwi-MK Youth League izovela this weekend. Asikutshele ngomcimbi oqala usemlazi Ward 90 Ward 83 kwa-M section eMlazi eThekwini region. Lo mcimbi lo we-Youth League, i-Youth League le kaBabuzuma, kune-Youth League kaNcamala, kunama-faction awu-2, kune-MK Youth League kaZuma, kune-Youth League kaDuduzile, okay, kune-Youth League kaBaba, kune-Youth League kaNdodakazi. Uzobona ukuhamba kwesikhathi nayi lento engisho breakdown uma ungangiboni kahle. Elembeni eNdwedwe Ward 15 kwaSeme Wedding Hall, umgwaqo P100 main road eNdwedwe, kuzobe kuno Andile Mngxitama, kuzobe kunomnqobi Msezana, kuzobe kunomthobisi Dlamini, uNational Convener we-Student Movement TMK. Siyakhala kule weekend khona i-faction yakhona kwi-MK Youth League esisho ukuthi-ke mina futhi angidisclaim ukuthi kwi-MK mina ngumlandeli, I'm a follower, ngoba ibranch anginayo, so angikwazi ukuba ilunga ibranch ingekho. So lama fomu sasogcwalisa eqaleni kwako wamafomu kwenza uthando. Njengamanje sifuna ibranch ukuze sibama umuntu unephutha iphi ibranch yakho. Awungana branch nje, you are just a follower. Udinga utshelwa yimina. You are just a follower like me. If you voted for MK, you are a voter like me. If you are holding a position in MK, you are holding a fake position because you are not elected. You are just a follower like me. All we are followers. Laba basekhundleni abangani abantu abathi abathiwa ama-interim bakhethwe ubhululu babo, abakhethwa ngabantu. The true leaders azoqhuma mase kuthiwa khona ama-branch bafana. Ila qhubekani nidla imali lapha enifakiwe. Kodwa ama-leaders angempela ayovela uma sekuthiwa zihambe zizohlangana ama-branchini, kuthiwa akumobilizwe abantu, umuntu angafika nabantu bakhe. Yabona-ke lapho bathela azibuyele emasebeni, youth mobilization program. Siyabonda kwamakhombana le, lokhombana ngeminwe. Kodwa into esiyithemba kakhulu angene silingana ama-branch siyokhuluma nabantu, kudecide abantu. Yini ngabafuna abantu? Yini ngafuni sibe lezi njengabantu? Hey!